strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen bag now feeling that is normal. You enter the children to the oxygen mask first and help the children. Pesawat penerbangan ini. There is anything that we can do to make this flight manageable to you? Please do not hesitate to let us know. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant flight. Carry-on baggage. Thank you for your cooperation. You are with the sober crew. That's the default position. Cuaca di sepanjang perjalanan diberikan cukup baik dan sedikit keringan dan cuaca di atas diberikan cukup baik dan jarak pandang lebih dari 10 km. Untuk pesawat rendah, kami mengajarkan Anda untuk tanpa semua mana membelaskan duduk walaupun tenaga pesawat tidak dinyalakan. Saat ini kami masih menunggu beberapa tamu lagi naik ke pesawat dan pemuatan bagasi selesai. Saat semua selesai, kita akan segera berangkat. Selamat menikmati penerbangan dengan kami dan terima kasih kedatangan terbaik dengan Superjet. Thank you for it. We'll take a speaking from flight deck. We come on the bus A320 Service Budget Faraday IU 980. With the Faraday IU 980 for Fatih Sultan Iskandar Airport Banda Aceh. The Faraday Banda Aceh is taken 2 hours and 30 minutes. There is level 34,000 feet from vessel, but we are expecting arrival schedule due to operational reason. Jauh. Awak besok? Awak jam 6.45. Iya, pangkalan jam besok 6.45. Coba kita buat. Ada dek ke depan. Saya. Ini kok. Iya bang, nggak apa-apa Mak, di sini kok. Sini Mak, adik mau. Yuk. Nah, di depan nggak apa-apa nih. Udah kok, adiknya mau di pangku kok, Pak. Udah, sini itu, situ bang. Jalan sendirian Mama. Jadi pijat.